tačno oporezovan zato što sam mislio svojom glavom i kažnjavan zato što sam mislio drugčije nešto misli Dejtonski sistem. Kada sam ja 2001. godine branio Bosnu i Bošnjake od optužbi za takozvani islamski terorizam, to je bila jeres. Kako možeš braniti, a mi taman krenuli da izmišljamo kako u Bosni postoji takozvani islamski terorizam. Kada sam branio nas od optužbi da je na Pogorelci bio takozvani teroristički kamp, to isto bila jeres. Jer je Dejtonski sistem htio ovdje putem tadašnje vlasti SDP alijanse da instalira, da izmisli takozvani islamski terorizam da bi bio partner u takozvanoj svjetskoj borbi protiv terorizma koja je, vidjeli smo kako, neslavno završila. Zato sam naplatio porez od 4900 maraka na sudu jer sam kažnjen zato što sam govorio istinu. Danas se ispostavlja da je istina. Tada, 2002. 2003. godine, se činila istina to da u Bosni i Hercegovini postoje nekakvi takozvani islamski teroristi koji će napasti Evropu. Čak se pisalo da postoji 10.000 mudžahedina koji treba da napadnu Evropu. Gdje je išta od toga? Ima li i jedan teroristički čin počinjen u Bosni i Hercegovini od muslimana? Ne postoji, nema ga. A gdje su danas da se pozovu na odgovornost i mediji, i urednici, i novinari, i političari koji su sramotili Bosnu i Hercegovinu svih tih godina i slali po svijetu negativnu sliku Bosne i Hercegovine? Niko od njih nije snosio nikakvu odgovornost za to, nikakve sankcije nije podnio. Oni su samo napredovali. Svako od njih je samo napredovao, a niko nije kazao, a kako ti kao policajac si slagao, a kako ti kao urednik Federalne televizije informativnog programa si slagao, a kako ti kao sudija si slagao i vodio montirane procese. Niko, svi su napredovali. A ja koji sam tada 2002. ili 2003. godine govorio da je to laž, ja sam platio kaznu koju sam ja morao platiti, jer niko tada nije kazao Fatmir, evo ti ni 100 maraka pa da ti pomognem u plaćanju te kazne, jer jednostavno svi drugi su bili u tom lancu ili klancu Dejtonskog sistema koji je dakle tada zinuo da oljaga bošnjački narod. Hvala dragom Bogu, istina uvijek dođe na vidjelo. Evo pokazalo se i sada kada je pao Bush, kada je taj Guantanamo i to što je takozvana alžirska grupa protjerana na Guantanamo, kada je to jedna velika sramota. Ali je trebalo tu sramotu vidjeti 2002. godine i 2003. godine. A ne, tada su svi puhali u jedra islamofobiji, a danas svi se sklanjaju od toga, ali niko ne kaže, a ko je tada bio taj urednik, taj sudija, taj policajac i izmišljao to i za čiji račun je izmišljao ovdje takozvani islamski terorizam. Dakako, nema odgovora na to pitanje zato što Dejtonski sistem nije bosansko-hercegovački. On je anti-bosansko-hercegovački i on je velikosrpski i velikohrvatski i on je suprotstavljen ideji bosanstva i ideji ravnopravnih Bošnjaka. Danas kad to ja govorim, ja sam ekstremista. Međutim, iza ovoga što sam ja kazao stoji činjenica. Pa evo u toj Dejtonskoj Bosni i Hercegovini ostadoše dva entiteta, jedan sa baš neslavnim nazivom Republika Srpska. Koliko zapravo boli proizvede taj naziv ili obratno i koliko zapravo može zaista Bosna i Hercegovina funkcionisati sa takvim nazivom entiteta? Ja bih rado da vas zaštitim u ovoj emisiji, ja bih rado da vi to pitanje niste postavili, zato što se plašim da u ovom totalitarnom dejtonskom sistemu postavljanje takvog pitanja može proizvesti sankcije za ovu televiziju i za vas. Dakle, postavili ste jedno logično, antifašističko, demokratsko pitanje. Pitanje iza kojeg nema ničeg nečasnog. Pitanje koje je usmjereno ka ostvarenju slobode u Bosni i Hercegovini. Ali mi živimo u neslobodnom društvu gdje postavljanje, kolegice, takvog pitanja može koštati ovu televiziju sankcija. Tako ja ću odgovoriti na to pitanje. Ali opet oprezno. da ne bi bila emisija, ne znam, skinuta ili da ne bi televizija pretrpila neku kaznu. Vidite, evo možemo to ovako analizirati. Nedavno je emitiran takozvani svjetski ekskluziv o Ratku Mladiću koji slobodno živi u Srbiji, ne znam, hoda po svadbama, kafanama i tako dalje. I onda se to u našim medijima
emitiranje tog svjetskog ekskluziva proglasi za veliki profesionalni podvig. I ni makac dalje. Znači, to je podvig. Da neko ovdje objavi to. To nije nikakav podvig. To je dokaz, broj 1, da je ta javna televizija Bosne i Hercegovine konektovana na srbijansku obavještajnu službu, od koje je dobila snimke Ratka Mladića. To je dokaz da ta javna televizija Bosne i Hercegovine djeluje po diktatu srbijanske obavještajne službe. To je broj 1 i broj 2. Šta mene briga što je Radovan Karadžić u Hagu? I šta mene briga što će Ratko Mladić, ako Bog da, biti u Hagu? Nije to zadovoljenje pravde. To je sekundarno. Treba da budu u Hagu zločinci. Naravno, tu nema nikakve dileme. Ali, ajde da postavimo ovako. Zamislite vi da je poslije Drugog svjetskog rata ostala da egzistira Hitlerova nacistička Njemačka, a da su zločinci procesuirani i kažnjeni u Nirnbergu. Kakva bi to pravda bila? Ostane Hitlerova Njemačka, a Hitlerovi zločinci završi u hapsani. Kakva je pravda za Bosnu i Hercegovinu ako zatvorite Radovana Karadžića i Ratka Mladića, a ostane da živi i da ima ustavno svojstvo njihov, dakle, ratni cilj koji je ostvaren preko genocida? Nema pravde u Bosni i Hercegovini dokle god živi pod ustavnom zaštitom zlodjelo Radovana Karadžića, a ono živi. Bosnu i Hercegovinu treba graditi kao zemlju bez entiteta, regionaliziran na prirodnim osnovama. Dakle, kakve su postojale regije prije, sjeveroistočna Bosna, Podrinje i tako dalje. Bosna i Hercegovina ne može imati budućnost ako će tu budućnost graditi sa moralnom mrljom na svome biću. A moralna mrlja je ako u ustavnom biću Bosne i Hercegovine postoji nešto što je zasnovano na genocidu. Pa to što se dogodilo u Višegradu, da na mezar 9-mjesečne bebe donesu i stave mrtvog kera, upravo je proizvod tog sistema koji je nagradio genocid. Kako ćete vi omladini u Višegradu objasniti da Radovan Karadžić nije nikakav heroj? Ako ste to što je radio Radovan Karadžić u ratu, vi zaštitili i dali mu, dakle, ustavne atribute. Dakle, mora se nešto mijenjati u ovome. I danas, zastupanje ovakvih stavova djeluje kao ekstremizam. Zašto? Pa zato što je došao naš veliki prijatelj Biden i kazao da je neupitna Republika Srpska. Amerika je kazala da je neupitna Republika Srpska. Pa znate šta je još kazala Amerika? 1992. kad je krenuo genocid. Pa oni su tražili od Rahmetli Alije Izetbegovića i bosanskog rukovodstva da pregovaraju sa vojnim huntama Radovana Karadžića i Mate Bobana. Je li to mjera stvari? Pregovarati sa vojnim huntama, pregovarati sa ratnim zločincima. Ko je nagovorio bosansko rukovodstvo i primorao ucjenama i izgladnjivanjem bosanskog stanovništva, embargom na oružjem? Ko je primorao na taj način da razgovara? Pa Amerika, Zapad. I mi smo kazali to je mjera stvari. Jer danas mjera stvari kada Joe Biden kaže da je Republika Srpska neupitna? Nije to mjera stvari. Za slobodnog intelektualca, za svakog čestitog antifašistu, to nije mjera stvari. Nema ovdje antifašizma ako postoji zlodjelo Radovana Karadžića. Ako postoji nešto što je utemeljeno na ideologijama koje su poražene u Drugom svjetskom ratu, ideologijama koje su bile bratske nacističkoj ideologiji Adolfa Hitlera. I naša obaveza patriotska je da se protiv toga borimo. Naša patriotska moralna obaveza, antifašistička, dakle ne samo bošnjačka, antifašistička, jeste da se borimo protiv ostataka fašizma koje su, nažalost, u ustavnom biću Bosne i Hercegovine. Ma šta to koštalo? Šta je mene briga šta govori Biden i šta govori neki bosanski političar o neupitnosti entiteta? Ja kao Fatmir Halis-Pahić se zalažem za ukidanje entiteta, zato što su entiteti nastali pod prisilom, pod ucjenom, pod ratnim zločinima. I zalažem se za Bosnu i Hercegovinu u kojoj neće, kao što nisu stoljećima, mujezini smetat zvonima, niti će zvona smetat mujezinima. A takva Bosna i Hercegovina je samo ostvariva na ideji antifašizma, na ideji zajedništva i na poništavanju, dakle na poništavanju rezultata genocidne agresije. To je antifašizam. A nije antifašizam
to slijepo slijeđenje američke ili zapadne politike